Spomenik van groblja, obično smešten pokraj puta, otuda i nosi naziv krajputaš. Svojstven je za ovaj deo Balkana. Ima ga u Bosni i Crnoj Gori, ali najviše u zapadnoj i istočnoj Srbiji. Najčešće se podizao kao obeležje poginulom ratniku ili pokojniku kome se ne zna grob. Uklesani poetično, junački likovi obojeni živim bojama osmehuju se dok ispod njih stoji epitaf, najčešće duhovno sročen, koji govori o pokojniku za koga je obeležje i podignuto. Zub vremena nagrizao je i prilično oštetio kamen Peščar od koga je pravljeno ovo monolitno spomenje. Za restauraciju bojom potrebni su stručnjaci. Zoran Vučićević sa ekipom umetnika tokom 2013. godine restaurirao je oko 40 krajputaša. Na području opštine Ivanjica rasuto je preko 450 spomenika krajputaša. I potiču uglavnom 90% iz 20. veka. Imamo IT 10% da ostavimo za onaj srpsko-turski rat 1876. I imalo je spomenika iz prvog srpskog ustanka, onda još tih borbi što je bilo, tih 10% da ostavimo. I vek ovih spomenika je da ne propadaju negde po kvalitetu ovog Peščara oko 120 godina i to je već tu i počinje propast. Onda kad ih restauriramo, konzerviramo, produžujemo na neki još 100 godina i tako. Znači, non stop je potrebna briga. Izvršeno je čišćenje, to je jedan poseban hemijski proces i na kraju restauracija tih istih sa posebnim materijalima da bi služio da se postigne statika određenog spomenika. Naravno i prethodno smo izvršili proučavanje, geološko proučavanje materijala. Na osnovu toga se posle odredi i način restauracije i konzervacije. Ivanjica nema drugih spomenika kulture značajnijih od krajputaša. Imamo samo 2 utvrđenja. Ovo je sve mlado ostalo. Tako da ovo nam ostaje i kameni most što imamo u Ivanjici. Naravno, crkva koja je 1836. Nemamo mi mnogo spomenika kulture na području Ivanjice, ali ovoga imamo dosta. Nedavno je podignut još jedan ovakav spomenik Hajduku Palibrku. Radeći tada 2013. zainteresovao se za toponim, šta je to Palibrčki grob, i onda smo došli do jednog saznanja, iskopano je tu u arhivima, da je Hajduk Palibrk polovinom 19. veka pljačkao i s jedne strane Golije i s druge strane Golije. Bio je tu negdje iz Medovina. Turski žandari, turska vojska su ga zarobili, odveli kod Kadije u Skoplje i on je osuđen na smrt. Smrtna kazna je izvršena odsecanjem glave. I ti njegovi drugari preko noći su skinuli glavu, telo su već bili dobili da mogu da teraju i prebacili su ga. Nemamo tragova kako i zašto, ovdje je sahranjen, ovdje je preterano. Tačno kuda je pošao ovaj put za Radivojevića, kuda je sad prošao asfalt, tu mu je bio grob. To je iskopano i raznešeno i to nema. Onda sam ja došao na ideju da mu podignemo spomenik tu i to smo postavili tu. Tako da taj enigmu tog toponima smo rešili. Čuvanjem i brigom o ovakvim spomenicima čuvamo istoriju našeg naroda i uspomenu na junake koji su je pisali.